ke District Swachh Bharat Mission Dsbm nongstoin kalapan longi ke jing Rakhe ke Swachh Prerak dak ba Pynkup Burom begitu ki bedon keti ban yelek persya ke jing jebo kalej bar pathar ke jing berat pathar bat kiwe ya gane ke program la penlong haniu nongstoin market complex menta ke sngewbha ar jong tayo ha ba Deputy Commissioner ba tilingwa ulalong ukongsan ha program bala penyai du member secretary Dsbm ba Dsbm ubelong ru EEPHE nongstoin laya shembentah kane ke program da ki nong mikmat na ki nyos pa report li ki dong bat ki shnong ki balaya poi kumba ar hajar ngot AA na lor ki officer jong itnat sarkar ba per jong district ki no hikai ki sordar shnong ki kena skol bat ki we uba tilingwa ulai tho ba ka sarkar India lingba ka jilla kala pentre kam ya sibun ki kampen roy banwan ra ka jingkho jing suba bat ka koit ka khia ya upai nong shnong ula banjuru ba man la we po we breu udai bandon ka mensim le khoj bat ban long konuk sai ki we pan akani ga sngi la donru ga jing ai kusnami ki jing ko ba pher blai shim ta de ki khna school bat ki samla jung district brokaway la airu ko kusnam best block bla yo de ka mauthat raishan CNRD block bla tip kum ka Swachh darpan la Pynkup Burom ru ki best block coordinator DEO gram pradhan Swachh grahis kumju ki nong thok khubor bat kumju ya borok ki blai don benta ban ya no Synniang halor ko khoj ka suba Prerak kamut kinong ay bersih lam ya kiwai pak. Prerak kamut kinong nyawer lam ya kiwai pak. Jaga baki peniluk sa daladi. Pinteng nasno ba ngikmen ba ngikut no hakajingyo husnam. Ngaku abanay fi ka personal message yung hakari kapwa. Bangin day ban pektan yak award. Nanjin na lakwa ban bu ka jingkali. Manu banyo ya ka reward. Ka certificate garing award, ka shawl garing award, ka memento garing award, yung bu bansa kan mang like a reward. To ay bagay kamisin gajing tray na matakakam ko Burom kan mangine kami kamisin gajing tray lang hapren di para beliau di song pasang lakau kan ba kakam penyai ya nanti kan ba di WR uba unong penjago senran ba unti ba unumnut ban prepatar di dunia rani banglet bar pathar pasang lakau namar ba kasong ini kala ko lupa Marwin buat si kebetulan nak puas kita, baik kunjung kita di sini.